सॼी ज़िंदगीअ में नबीअ जे कुलनि जे मथां सवारियूं कयूं जिन को कांधे चढ़ाते थे मोहम्मद अमीन जिनका झूला झुलाते थे रूहुल अमीन और उसका लहू देखे करबला की जमीन फातिमी लालो गोहर पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला। अरे जिनको कांधे चढ़ाते थे मोहम्मद अमीन उन्हीं हुसैन अलैहिस्सलाम जो काफिलो तो हले पियो जे सॼी ज़िंदगीअ में नबी जे कुल जे मथां सवारियूं कयूं जिनको कांधे चढ़ाते थे मोहम्मद अमीन जिनका झूला झुलाते थे रूहुल अमीन और उसका लहू देखे करबला की जमीन फातिमी लालो गोहर पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमए बस पे हिदायत पेला सलाम एक रे हुसैन अलैहिस्सलाम जो काफिला तो वञे अल्लाहु अकबर कबीरा कौन शबीर जिसका नाना नबी जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली उस हुसैन बुने हैदर पेला मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमए बद में हिदायत पेला सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम जे दात बाबरका जे बचन जो काफिलो हले तो पियो शादीअ जो टाइम जो वाद खोली बिन यजीद मलऊन जे हथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सिर मुबारक आहे जेको नेज़े जो मथां चालू कयूं तो वञे अचानक उन खोलीअ जे हथ मां जो नेज़ो किरी पियो वञी ज़मीन में लॻो अधु कलाक गुज़रियो त ज़मीन मां नेज़ो बि नथो निकिरे त हुसैन अलैहिस्सलाम जो सिर बि नथो निकिरे आल बैत जे दात बाबरका जा जेके चंद ऊंट हुया से बीठी विया यजीद जो कुझु लश्कर ॾिठो आहे त कुझु बजे अॻिते वधी वियो खोली बिन यजीद मलम तो हुनखे इब्न साहब खे चवे त लश्कर खे बि आयो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नेज़ो वञी ज़मीन में लॻो आहे ॾाढी कोशिशि कई त मगर सिर मुबारक बि नथो निकिरे त नेज़ो बि नथो निकिरे और यजीद खे कहिड़ो मुंहुं ॾेखारींदो काफ़िलो हुते शैतान जो बि रुकिजी थो वञे छो त रब रहमान जे महबूब जे बचन जो काफ़िलो बि रुकिजी थो वञे तो 50 या 100 यजीदी आया नेज़े जे मथां ते बि जान नेज़ो निकिरे कोन थो पियो वॾी हिननि कोशिशि कई आहे त इब्न साद जो शिमिर खे चवे त हे जेके हुसैन अलैहिस्सलाम जे भेर जो उठ बीठो आहे या हुसैन आली मक़ाम जे बचड़े ज़ैनुल आबिदीन जो उठ आहे 4 या 5 उठ जे कान पे कनि आहिनि तव्हांखे लठियूं बि हथनि में आहिनि नेज़ा बि हथनि में अथव चाबुक बि हथनि में अथव इहा हुसैन अलैहिस्सलाम जी करामत आहे तव्हां केतिरी बि कोशिशि कंदो मगर नेज़ो ज़मीन मां निकिरी कोन सघंदो आल बैत जे उठनि खे तव्हां लठियूं हणो पोइ जंहिं वक़्त में उठ रारियूं करे हणंदा त हुसैन जो सिर बि पाणे हलंदो रब जो कसम आहे इहो शिमिर मलऊल जे वक़्त में आयो आहे जंहिं उठ जे मथां बीमार ज़ैनुल आबिदीन वेठो आहे उन उठ खे ते लठियूं चाबुक लॻाइनि त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोई करे बाबे खे थो चवे त मुंहिंजा ज़िंदा बाबा हुसैन करबला जे मैदान में बीमार हुयुमि मजबूर थो थियमि कयुमि त मूंखे का दवा वठी ॾे उते अलाह खे कई त राज़ी थियो आहे बचड़ा तूं न को हयाती मुस्तफा जो दीन इस्लाम क़ुरान बचायो थी हाणे हिकिड़े वरी नेज़े खे इजाज़त नथो ॾिए थो त अॻिते हले हेॾे नज़र कर मुंहिंजा बाबा हुसैन तूं क़यामत ताईं जहिड़ो आहे त हे जेके यजीदी लठियूं था हणनि पिया त उठनि खे नथियूं लॻनि मां बीमार आबिद खे थियूं लॻनि पियूं मां मिसाल जी ताक़त कान्हे का रब
وجود رسول برابر تھے تو مگر یہ نہ جوتی ثابت مجھے رسول ڈھریوں کیو بک نبی آدم کو مانی نہ ربی صاحب باقی جکرے مجھے حالت رحمت وچے رب جے بات مجھے عرض یہ قبول کیو جو ما کے پن لبا پہ حسین جو سر جو ما چھوڑی میرے کیوں کیو حالات بابے جس طرح کے جمیونی دی ہلا بابے جے داڑی کے متو خبر دی ہلا وہ چاہتے تما کے وٹی ہر گوا بنی تما کے گرفتار کرے وٹی ہلو پر خدا جے بات ما کے پن لبا پہ جو سر جو یزیدی ظلم تے بیچارے تے حسین علیہ السلام جو سر مبارک نے ملوا یقینا تار کے اٹھ کے متو چارے تیرے قافلے کے پیار کرے تے ہلا ہے اے اللہ تبارک و تعالی جے ذات بابرکات کر محبت جے بچے جے مصائب ہے ارے تکبیر اللہ ارے رسالہ ارے ہے جی آج تو فرما جو صورت ہو تو ایسی ہو جو سیرت ہو تو ایسی ہو اور مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو قرآن بیچاری ہکڑی عورت 70 سال کی عمر تھا ॿियो को अही पही कोन्हे को हिकिड़ो बचिड़ो अलाह असांजे पीर जी पिन ॾिनो अथसि बीमार थी पियो इलाज कराए जेके मिसकीनी हालत में 200 रुपया घर में रखियल हासे बि बचिड़े जे इलाज ते लॻी विया पर सचूं तरह फ़र्क़ु कन जे अमर ते उन्हनि खे मां बेचारीअ जा पैसा रखियल बि खपी विया हाणे आहे केरु यहूदन न ईसाई न ग़ैर मुस्लिम न मिठड़े मोहम्मद करीम जी उम्मत आई अहल बैत जी आशियाई उन करबला खां कूफे जेको रस्तो वञे पियो ईसाई जा बि ॻोठ हुया यहूदन जा बि ॻोठ हुया चंदू के मुस्लमाननि जा कस्बा ॻोठ बि हुया अधु राति जो जेॾी महिल जो टाइम थियो आहे त काच जे बाद क़ुरान अल्लाह जी बाणी मदीने सरकार जी उम्मत यारी उथी आहे वुज़ू करे रब जे दरबार में बरकात नफ़ल पढ़ियो अथई हाणे रब खे अर्ज़ कई त मुंहिंजा मालिक मिठा आया तुंहिंजी बाणी तुंहिंजे मदीने सरकार जी उम्मत यारी आया पीरनि जी पिन मां खे बचिड़ो इहो हिकिड़ो ॾिनो अथई बीमार थी पियो आहे मुंहिंजे घर जो हाल तो रब्बुल आलमीन मिठा अल्लाह ॿुधो कोन्हे को आनंद कान्हे का हाणे कंहिंजे दरवाज़े ते वञी सवाल कयां हाणे पाए पात बिचीअ में अंगण जे अचनि त अव गुण आहे बकचानियूं ढकण थी ढकिजनि पोइ तोड़े लख हुजनि त बि मासूं ॾिजनि में ढिरा मुंहिंजा साईं तूं मालिक राम राहिमीना मुंहिंजी अदा दर्द वारी ॿुध मुंहिंजी फरियाद ॿुध मुंहिंजे बचिड़े खे तूं धरती कामिल था बस फरमाए हाणे माई वीचारी रब जे दरबार में फरियादूं अर्ज़ना करे सुम्ही पई आहे त कुदरती कन में ग़ैब जो आवाज़ थो अचे सिफ़त माई अल्लाह तुंहिंजी दुआ क़बूल कई आहे पर हाणे सुबुह ताईं निंड न कर पंहिंजे अलाह साईं खे वॾाए पंहिंजे नबी पाक जे मथां दुरूद सलाम पढ़ पोइ तव्हांजे ॻोठ जे भरिसां ॿाहिरि जेको करबला खां जेको कूफे जो रस्तो थो वञे इतो नबी पाक जे बचिड़नि जो कैदी काफ़िलो थो बचे पियो शहीदनि जा सिर बि मोहन जे मथां आहिनि नबी पाक जूं बचिड़ियूं जेके हिते गिरफ़्तार थियल आहिनि अलाह साईं तोखे जेकॾहिं ताक़त थिए त पोइ उन्हनि जे वास्ते रुॻो पाणीअ जो गिलास भरियूं वञा जो सकीना साहिर गुंजाइल रहे आहे तूं बि उन्हनि जी उम्मत वारी आहे उन्हनि जी तूं महिरबानी कर महबूब जा बचिड़ा था अचनि था उन्हनि खे वॾो तूं पाणीअ जा दार ॼाए उन्हनि जा लप सैराब थींदा पोइ उन्हनि खे अर्ज़ु कजाए त मुंहिंजो बचिड़ो बीमार आहे उन्हीअ जे हक़ में दुआ घुरो मुंहिंजे महबूब जा बचिड़ा हथ खणंदा त तुंहिंजो बचिड़ो ख़ुशि थी पवंदो सुबुह जेॾी महिल जो थियो आहे माई बेचारी उतो पोइ सहारो कंहिं माण्हूअ जो ॾिनो आहे या कंहिं लठ जो सहारो ॾिनो अथई उतो गिलास पाणीअ जो बि कयो अथई जेका मिसकीनी हालत में मांगी हुई उहा बि रेह जे पलाद में ॿधी अथई हाणे उन्हीअ रस्ते सां जे बिटिया ॾाढो पुटड़ हुसैन जो काफ़िलो थो वञे लतीफ़ो फरमाए में हम मुंतब घोर में कर को बातो बसू पानी मारो चल जी तूं गोली छॾ मकसू अरे दौड़ न मचो दसू पवंदी हो त पुलर जो उन्हीअ रस्ते सां जे बिटिया ॾाढो नबीअ जे पुलर जे सवार जो काफ़िलो पियो अचे मदीने सरकार जूं बचिड़ियूं उठनि जे मथां रब जे क़ुरान जो लोॾियूं ॾींदियूं पियूं अचनि माई वेचारीअ जे उन्हीअ रस्ते ते पी रही आहे हीअं जो नज़र कई त सुभान अल्लाह बराबरि हिकिड़ो काफ़िलो अचे थो पियो हिकिड़ा त ख़ुशियूं कंदा था अचनि पिया बाक़ी ॿ टे उठ आहिनि उन्हनि जे मथां बीबियूं पाक दामन सार आहिनि जिन जे मथां नूर जूं चादरूं पयूं आहिनि अलाह उन्हनि जे मथां रहमत वनवार बसंदा था अचनि पिया जंहिं वक़्त में जो क़ुरान पता पढ़ंदा काफ़िले वारनि खे थी चवे दादा रब जो नालो अथव 5 मिंट में ॾिना काफ़िले खे तरसायो त मां कैदियुनि खे पाणीअ जो ढुक पियारिया हज़रत बीबी ज़ैनब साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हीअ जे उठ जे भरिसां उहा क़ुरानी वेचारी आई आहे हज़रत बजा ॿधी करे अर्ज़ थी करे त मुंहिंजा साईं ॿी त मां वटि महिमानी दर्दा पुलाव कोन्हनि के मुंहिंजे पाणीअ जो ढुक क़बूल पए अलाह जे दात बाबरकात तव्हांजे मथां रहमत मुई बरकतूं आहिनि हुसैन अलैहिस्सलाम जे वफ़ादार भेण उहो पाणीअ जो गिलास वरितो आहे पंहिंजा लप मुबारक सैराब कया अथई ॿ ढुक सकीना साहिर खे प्यारा अथई हाणे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी भेण उन क़ुरानीअ खे थी पुछे पई त क़ुरानी महिरबानी करे ॿुधाए त सही त तूं काथो जी रात रहे थो की असांजो ॿुधाए कंहिंजो असांजी महिरबानीअ जे बरकत पया बान में कईं त हज़रत बजा ॿधी करे क़ुरानी अर्ज़ थी करे पई त अम्मा मां मदीने सरकार नबी पाक सूरे जी उम्मत
شاہ کی بھیڑ تھی چلے پہ تو قراری تو مدینے جو نالو کے بعد مدینے میں تو کہاں بدلاتی ہوئی ہے تو وہ قراری مانتی چلے تو خاتون جنت کی نوکرانی ہوئی سے قرار جی میں پانی تھی رہی آیا مدینے میں خاتون جنت جنات بابرکات کے دروازے جا اتنے بہاری بھی دی ہوئی ہے برتن بھی ملی جے وقت میں جو خاتون جنت کی ذات بابرکات جو نالو کھڑو تے اما زینب سارے کے پاس ابارا یاد پجی رہا مارو یاد پجی رہا مدینے والی سگرا بھی یاد پجی وئی تاکہ میں گوڑا آنے قراری کے بھی چلے پئی تو خاتون جنت وقت تو رہتی ہوئی ہے کہ کما سجی چاہیے جو وقت ہوتے گزارے وا تو حسین علیہ السلام کی بیرتی چلے پئی تو خدا جو واسطے کی کا انہی وقت کی کا تو بتا ہے مجاہد کے چٹل فٹ کا ہے اور اما سارے جڑی من قراری کے یہ کہ واسطے قراری کے اکھن میں گوڑا چلا چیتا ماں کے جے کہ طاقت ہو جائے نا تو میں اج بھی بند کرے مٹرے محمد کریم دے مدینے دے بنا مگر ساری کا نے کاما کے طاقت کا نے کا چاہیے جو وقت سجی خدا بھی اٹھے گئی آیا سے باقی جے کرے تو انہی وقت کی گال تھی پوچھے پئی تو گال جے کاما کے یاد اج تئی نتی وسرے جے وقت میں خاتون نے جنت کی نوکریانی ہے خدمت کرتی ہے بانا پکتی ہے بیلی تھی گزارے میں پے انہی وقت میں خاتون نے جنت کے کی تھی یہی جو نالو زینب ہوئے انہی کاما کی دادی محبت ہوئی انہی کے کل دے کر مدینے پاک کے گل میں راضی کرا دی وطن دی ہوئی ہے اج جے کرے ماں کے مدینے جو خبروں تھی پوچھے پئی اج تئی ماں کا زینب نتی پئی وسرے ارے مہربانی کر مجھے بچڑے کے ہاتھ میں دعا کر پوتی اما جی دل کے عرض کرے پے مہربانی کرے خدا کا ماتما کا تو جا مسافر آئے تو اما زینب ساری فرما دے قرآنی جے مدینے پاک جو گالو تھی کرے پے صاحب انہی مدینے جا مسافر آئے مدینے جا مسافر ہے تو وہ قرآنی بیچاری ہتھ ہتھ بجا بدی کرے جے کہ اما جے کرے تو مدینے جا مسافر ہو تو وہ مہربانی کرے خدا واسطے مکے تجھے زینب جی چلے جی تکا گال بدھائے تو وہ ننڈڑی ماں مدینے میں چھڑے آئی ہوئی ہے وہ وڈی تھی کہ نہ شادی کئی کہ نہ آنے کیڑی جائے دیتی رہے پئی تو حسین رجبان جی وفادار پھر متھڑے تے ہتھ رکھی کرے چوے تھی تو قرآنی وہ تو جی زینب وڈی تھی شادی بھی کئی مگر کربلا میں پاجی چوری سجی لٹائی ہوئی ہے کہ جاری بنی زینب ماں تھی وجائے وہ مسافرانی زینب مایا وہ پردیسانی زینب مایا او جے کے کل میں دیکھنے کرے راضی کرائی جے وقت میں جو قرآنی جے کن تے آواز پتوا رب جو قسم بے ہوش تھی ویا ارے چندو کترا پانی جا بچن انہی قرآنی جے موت تے رکھن پیا قرآنی ہوش میں آئی یا پیر میں تے گری پیا باجے بچڑے کے واسطے دعا کرا تھی امر اللہ تے کہ تے راضی تھی جو رب العالمین برابر سب کا دعا قبول کندو واسطے نہ تو جے چہرے جا بھی دیدار کیم ائی رب کے عرض یہ کندی ہم تے مولا اج میں اسرائیل پاجے سپارے پاجے قبر میں تے بھولا ہوئے دی آیا ماں کے پن رب تے تے تم نہ کر جا تے ماں کے چیز نے رب جو دیدار نہ کرایا تھی شکر الحمدللہ رب جا وڈا قرب چا جو تو دیدار تھی پيو مدینے سرکار جے بچن ہوئے بچے تو کباری دا پیتا لب سیراب کیا ہر باب بجے بچن جو قافلو ہے سلام کے بیرو نبی پاک علیہ السلام کے رات بابرکات کے بچن جو قافلو رات کا کے کوئی گزرے دیو کا کے تو گزرے ماتا تو کا کے تو گزرے یہ من تم تے کدا تا وطن مجا مٹھا دا کو انہی وقت میں ہوائی جہاز کون ہویا جو جھٹپٹ میں کئی دی اتے ونی پہنچن اتا یا کے جیپیو کاری کون ہن جو جھٹپٹ میں شہیدن دا سے اتے ونی پہنچن اے بند گادن بند ہویا اتر کے متو بند ہویا وال جا بند ہویا دکھن داجن جا چپل پہاڑ جا بند ہویا جدے مدینے سرکار کے بچن جو قافلو پہنچے پیو کوفے کا او تے جے وقت میں پہنچن تھا ساتھیا جو ٹائم چھڑ ماروا انہاں جو رات ان یہ گوت میں رہتا سے آن بچن کے اتنے سنگا سے کئی دن جا صرف شہیدن جا اتنے حفاظت میں رکھتا سے صبح جو وہی پوئے تو تے قافلے کے قطارے ہلدا سے عیسیٰ یا اکرو انہی کے گرجے کے فردا خالد بن یزید ملعون کے نبی پاک کے بچڑے جو سر نیچے دیا اگے رکھا تئی بیا یزید جا سپاہی جنتا کا جا خالی کرایو کہتے کا حفاظت والی جا جا کریو انہی گرجے کے اندر راہ بنالو تے عیسیٰ یا پادری یا عبادت بیٹھو تو کرے مگر نبی پاک کے بچڑے جو سر مبارک جیڑی مل جو نیچے کے باجو گرجے کے دیوار کا لگو تے سارو گرجو خوشبو برچیو باہر نکوا دروازے تے جڑی مل آیو یہ نظر تے جو لشکر بھی بیٹھو بچے ایک راہ تے بھی بیٹھا لگے متو تاک دامن بیبیو بھی تے جاری وارن ائی شہید کا سر بھی نیتل کے رکھا گیا ہے نظر تو کرے تو مجھے گرجے کے دیوار کے بسا ایکڑو خودی بن جدید ملعون شکیا سور جڑی شکل تک ادا جن نبی پاک کے بچڑن کے کتا ہوندا انہن کے منہ میں کیڑی رونق باقی رہی ہوندی اگر ہر دفعے ایکڑو باقی شادا دعا جے تو سر مبارک سبحان اللہ لب مبارک حلل استا قرآن جو لولو دے تو ان جے وال میں پکڑ وچیو اتو آیو اے جو کتو دے بیٹھو آتا جے لگتا ہے اس طرح تو کہنا جے کہ ماں یزید جو سپاہی رہا اے سر کا چھوڑا جے کہ جو نالو حسین یزید کی اطاعت بیت میں رو کرے پورے کا جنگی کیا انہن کیا قیدی بھی کہ اوڈے بچو تا ونجو گا ان جو سر مبارک اوڈے کیو تا ونجو گا جے تے حسین نالو تک رہا جے تے کا جو پٹا جے تے پٹا ہے شیر خدا ہے میرے قرار جو
چھوڑے تو چلے تو ماں کعبے کے دیوار کے ٹائے میں دعا ارے رب شاید جب میں حیدر کرار کے فریاد کرائی تو خدا جی مار پو رہے قرآن جا ور قسم دے گرے دے کاتم ارے یزید جو باقی کاتے یا کر دے شہادت جو لائے کاتے رکھی آیا ہو اے نبی جے کے نانا جو سچو نہ ہویا تو حسین جے لبن میں قرآن جی لولی نہ نکرے ہا زار زار میں تو بھی تو روئی کہ تو چمگال بدو ایکڑے پنل کار بانی کل برو جی ماں کے یہ کہہ دی بھی جو تمہارے حفاظت میں نہ تو رکھا ان ہکڑے شان شاہ کے سر کے کرے ماتا دشمنن جی بھی دعوت تو کیا 10,000 دینار ماتا کے جا تو راتوں کی رات یو شاہ تو ماں کے جو یہ دل پر کی مہمانی ماں گیا لبی تو فرما پر منہ گھر یا چیزیں دیے میں دلو مہمان تتارے تنورن میں پھیرے حرامار وہ بیکل سودو پار مت گھر پر گھویا پریتا وہ رائب نبی پاک جے بچے جو سر مبارک کھڑی کرے گھر میں تو بچے ٹیبل جے متو ریشمی مار تو رکھے تو مشک کھڑی آیو اتر کھڑی آیو تھو کافر تو کھڑی اچے گلاب جے پانی جو کوتر شیشہ تو بھرے اچے نبی پاک جے بچے جے سر مبارک جے غبار بھی اگے تو نبی پاک جے بچے جے چہرے کے بھی صاف تو کرے ان یہ ٹیبل جے متو نبی پاک قرآن مالک حسین جو سر مبارک پیوا ارے کچی میں کارو کرے حتا تو بجا بجو بٹھار کو حسین علیہ السلام جے چہرے جا بیٹھو تو دیدار کرے عبادت بھی عادت ریاضت بھی انہیں راضی ہاتھ سے ادھات جو ٹائم جواب حسین جے چپن مو قرآن جی لونی لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا بدر سی مارو قرآن پاک جی لونی نہیں راہ بدھار کرے تو جبے تو مجھا سچا حسین برابر نبی جا بچڑا تھیتا یہ زندگی میں تو قرآن جی لونی کے نوزار مگر شہادت کو بھی قرآن جو لونی ہوتے ہیں ارے رب جے قرآن جو لونی ہوتی مہربانی کر ماں کے ایترو بدھا ماں تو تجھے مہمانی کا یاد قیامت جے دیارے ماں کے کیڑو بچو روڑی دے تو حسین شہنشاہ کے لپن مہاوا تو چے تو شابستی پراوا جو تو مجھو ادب بھی کیوں تعظیم بھی کہ مجھے بچڑن کے بھی حفاظت سارے کیوں تھی پر جی مجھے سر کی تعظیم کئی تھی تی مجھے سکینہ کی بھی پارت ہو جئی کربلا کو بٹھی کرے انجاری بھی یاد بکاج نبیا مجھے بچڑن کے پانی جو ٹکڑوں پیار جائے قیامت جے دیارے حوض کوثر ماں تو کے پار حسین اتر جا پیاری دس مجھے بچڑی سکینہ کی پارت ہو جئی انہن کی مہمانی کر آنے جے کہ تو زبان سا چلے تو حسین تو بھی سچو وا تو نالو بھی سچو وا ارے رکو زبان سا کلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت جے دیارے ماں حسین دے تے جنت میں میرے دستے تے دھوکے میں وٹی وجا حق کے سنیا تو تی دفا جو مذہب شد حسین جے نامے جے متو کلمہ پر ابرات جو ٹائم تھوا تن حسین جو کربلا میں پیا مگر اتے برابر جے کوٹ میں جے مہمان ونی تھوا اتے بھی مصطفی جے دین اسلام جی تبلیغ کرے عیسیٰ کے کلمہ پڑھائے تو مسلمان کو تو سو پوچھے نہیں تو تھوا کافر روانو تھوا دل تراہ بچی چلے پٹ پجا بچہ قربان کرے حسین جے عبادت میں جا ان شان شاہ دل پر جو سر پار وٹ رکھا ان جے متو مقبرہ ہٹایا ان جے متو قرآن جو وحی نہ کرایا اتے مان کر یاد بھی کرا اتے خیرات بھی کرا مگر حسین تو چلے کو تو مجھے سکینہ سارے قافلے میں اما حسین جو سر تے رہی نہ سکے تو متا مجھے بچی سکینہ کی دل ٹوٹی پر بابا جو سر سے راہ اللہ جے کہ یہ راضی تھی مجھے سر نے کے دے سو پوچھے نہیں من جو بات نبی پاک جے بچے جو قافلو ہلیو وا چادر میں 10,000 دینار ارے شمرا جے کھوڑی جو پاس نو تو پیسہ دے رہا رب جو قسم کری تو کول تو کل ٹھکری ارے دین تو بیا پر دنیا بھی وہی بنی ان ٹھکری کے پاس نہ رب جے قرآن جو ہے تو لکھا ہے ایک نے پاس لکھو بات بنا تسبن اللہ غافل عما يعمل الظالمون اللہ کے ذات بابرکات کے ظالمن کے کردار رکھوں غافل نہ سمجھو میرے پاس رب کے قرآن پاک کی آیت لکھی پیا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون او ظالمو ان قریب تمہارا رب کے دربار میں پاجی جان دی دو یہ حسرت میدان میں حسین علیہ السلام کے خون جو حساب رب العالمین توا کو وٹھو ارے سجو جہارو قافلو ہلوا تے پر یہ جو ٹائم تھو وا کوفے کے شہر میں اچے نبی پاک کے بچڑن جو قافلو پتو وا ابن زیاد اعلان کرائے تو رات تے کے بھی آرام میں بنی رکھو سرن کے بھی ابھی کو کلو صبح تا مجھے دربار میں اچ جو تما کے نام کرام بھی دی دو سامت مسل کی قبر نری بھی دی دو مامت سونا چاندی کا خزانہ بھی دی دو بابا ان پر جو ذات بابر کا جا بچنا کرن کبھی بنی رہا ہوں کھولی ابن یزید ملون کے نبی پاک کے بچڑے جو سر مبارکہ اب رات جو ٹائمات بازار میں گھمائے پھرائے کرے گھر میں چری من جو پتو وا ان کی سال منگا پیا ہر دل میں خیال کرے تو نبی پاک کے بچڑے کا مرید بیران تھا متا کے خبر پہ جی وجہ حسین جو سر کھلی وجہ صبح جو ابن زیاد کے کیڑو جواب دین دوس ہر ایڑی کا جا ہو جاتے ماں حسین جو سر لگایا کیا متراج بھی تو کرے اتنے رکھا متا اتنے
واسطے کرے کرے وچار انتظار کرے یہ نظر کئی دن تنورا اتے جاتے ہیں جے گھر واری مانی بچائے باہ کے وسائے چھڈیو وا ارے کون یہ تو دے تنور میں تو حسین جو سر رکھا متو کو پر نہیں تو چھڈاس کہ جو کمار نہ تو صبح جو تو نبی پاک کے بچڑے جو سر کھڑی کرے نام کرام وجی بٹ سے ارے قرآن کے مالک حسین جو سر مبارک تنور میں رکھو تئی متو کو تھک نو تئی کو پر نو تئی وجی سال کے اتارے تو تھی ماں کے بھوک لگی مانی دے مائی بیچاری اٹھی آ کے مانی دلی تئی پوچھے تھی پئی پتر دے ہارن کو وٹی کرے خائب تھی رے بدھائے بھی کونے کا دے رے کہ بس اوچ تو یزید امیر المومنین سیدہ آوی کے انہی تو پیغام پہنچی دو اس کو علیہ السلام بیعت نہ کرے انہی کے کئی بچڑا کرے آیا ہے انہی تا جنگ کرے اجرات خیر کا موٹی آیا ہو مائی بیچاری جو راز نہ سمجھو ان کتو تھکل مانی جو کاڈے سمجھو نہ کہ نند وٹی وئی یہ اللہ کی باغری مدینے سرکار کی امت یاریا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ جزات بابرکات جاوے بالا قیام میں رات گزری ونے کدے سجدے میں کدے رکوع میں تاج دے نماز جو ٹائم تھے بات یا اللہ کی باغری اٹھیا تو وضو کیا تو تاج دی نماز پڑھا انہی وقت میں کو راجو تو نہ سمجھا مطلب کو نہ ہویا شمع دان جلال دین جدیا بردار سے وسائے مارو سمدا ہارے بیچاری باہر دی وسائے سٹیا جے وقت میں جو گھر کا اٹھیا تو سجو گھر نور اللہ نور نہ گھٹو تھا اکل کمر روکے سے یہ مجھے گھر میں روشنی کا اٹھی ہے مائی حیران تھی وئی ہے دے بھی سے تنور دے نظر پہ جی تے تنور میں پہ نور نلا تو نکرو مایا چیو تو ماں باہر وسائے سٹیا سے تنور مو لاٹ انا نور جی کا تو دی ہے بھئی ہلدی آیا تنور جو پرلا ہے جو سے قرآن مالک لجپال حسین جو سر مبارک پہ وا مصطفی کے بچے جا نہ پڑھن تا قرآن جو لوڈی تو تو جے سورت بھی سنیا تفسیرت بھی سنیا مائی بیچاری سر جو دیدار کرے سے تاں جو اپن کم نہ تو کرے تے ہیرو شادا تو مکہ تے تو کونے اے وہ شادا تو اتے یتی تے پیت نہ پے گئی انتظار میں بیچار میں سر مبارک کے دسے تھی پئی چند عورتوں نے متو آسمان تو اللہ اکبر کبیرہ پردے دار عورتوں ہیں حسین علیہ السلام جو سر مبارک کھڑی وچ تے رکھو تے پار تو ناری بیٹھی ہوئے نے رکا پہ چل مونتے تو مائی تھی پوچھے پئی اماں مہربانی کرے تے بتا ہو کہ سر کا جو وا تے ایکڑی پاک دامن عورت تھی کرے پئی تے جو نالو حسین ماویہ جی نانی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آیا مجھے محمد کریم جی رانی آیا سب نے مومنن کی امر آیا اُتا حسین جے سکھ محبت میں آیا جاتے من کر تو کرے مہمان تو تے اتے دی وجو پيو ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جے دات بابرکات جی وا گھر والی جے کا حسین جے سر مبارک جے متو بیٹھی آتی چند منٹ گزرا تے چوتھی عورت پاک دامن جے کا حسین علیہ السلام جے متو جے من پتیا تو فریاد یہ کبھی پئی جے شہید کربلا بابا مجھا مسافر بے وطن بابا تمہیں دیکھوں سے کٹوایا حسن کو سب پلوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا رب العالمین کے ذات بابرکات حسین علیہ السلام جی جل امر آیا ارے صبح چری من جو تھو مرد کہتی جبے تو خدا جی مار پئی آدا فراق بینی و بین کا تجھے مجھے وچ میں جدائیا تو مجھے مرسنا ما تجھ زالنا تو جو یتی تے باغی جو سروا دو تے خدا جی مار پئی رات خاتون نے جنت فریاد کرے مجھے گھر بھیجے پاتیا مدینے کے محمد کے روح ہوتئی ارے قیامت کے پیارے نبی پاک ساری شفاعت کیا کر جو حسین علیہ السلام جو سب مجھے گھر میں تو نکلے ماں تو دوت کے گھر میں نہ رہتی سا صبح جو بات مائی ہلنے لگی تو روئی پوجو تو کھولی چوے پر خدا جو واس تو تین وج مجھا بچڑا یتیم تھی ویندا تو روئی تھی جوے پر خدا تو جو بچڑن کے یتیم کرے جو تو سکینہ کے یتیم کہوا ارے خدا تو جو بچڑن میں ریت وجہ تو سکرم کے مدینے میں روارے آیا ہوا رب العالمین کے ذات بابرکات ماں کے گھر ہوا ماں جنت دی مالک کیا آیا محمد کے بچڑن کی آس کیا آیا تو دوست کے گھر میں نہ رکھن دس ایمان ہو جے ایڑو ہو جے تے تو نبی فرمایا دور تنی کو لڈ جن کی نہ ہے مہر ملھی گلی وقات نے باپ نے کھاؤں بڑے بڑا ہوں اد چھاگ تنی جی چھٹ جے کے ڈھلاروں دھار چرن مائی بیچاری جو گھر کا نکتی یا قیامت تائیں وری کہ کان ملدی حسر جے میدان میں ایندی تے خاتون جنت جے ذات بابرکات جے ہند میں ہوندی اے امام حسین علی مقام جے وفادار بھیڑ زینب حسین جو رحمت جو ہتھرو متو ہندس یہ اللہ جا بنا جن نبی پاک جے بچن جے ادب تعظیم کیو اوے جنت جا مالک تھا جن دنیا جے لالچ تے نبی پاک جا بچن جا دشمن تھا رب العالمین انہن کے دوست ہی کرے چھڈیو ارے برابر ہویا تے مسلمان مگر اللہ جے ذات بابرکات ما ساری جماعت